Kwazi ukuthi uHulumende wethu uyakwazi lokho ukwenza ukuthi alahlise abanye amazwe ayenze ngani uphathekile ngokudidizela ukuthi adinge ukuthi uItai Dzamara ongapha. Kodwa thina nje asikho impressed ngakho lokho ngoba siyamazi njalo simjwayele and siyazi ukuthi uHulumende lo akazimiselanga ukuthi asitshele ukuthi kuyini okwenzekalayo kuItai. So even though bengaze bethi bayamdinga kumbe bethi amapholisa ehlilekile ukumdinga, kodwa thina into esiyaziyo ukuthi eminyaka yonke le emithathu edlule amapholisa zange ngitshola langa elilodwa ayenze umsebenzi wawo. Even though kwaba nesinqumo esaphumayo ku High Court ukuthi amapholisa abe esazisa ngemva kwamaviki amabili imuli kaItai ukuthi sebengaphi ngeinvestigation yabo, kabazange bekulandele lokho. So siyazi ukuthi akulanto etshintshileyo, but okwakathesi singakaqalisi ukufuna nje ukuthi sibaqondise ngalokho abakukhulumayo, sisazama lathi ukubatshengisa ukuthi hayi nxa lizimisela ukumdinga lathi siyakwanisa ukulinceda ngalokho esikwanisa. Kodwa siyazi ukuthi amapholisa lapha eZimbabwe phela yiwo ama-best police alapha eAfrika yonke. So nxa behluleke ukudinga uItai kweminyaka yonke le emithathu kutshoni lokho ngamapholisa lapha eZimbabwe.